Jugoslavenstvo je bilo velika zabluda, međutim ovdje treba naći korijene te zablude. S jedne strane ugroženost Hrvatske od Italije, s druge strane ugroženost od Beča, od Pešte, dakako da je sve to vodilo prema Srbiji kao Pjemontu. Međutim, nešto se ovdje zaboravlja, koji su zapravo izvori toga. Začuđujuće, nije se skrenula pažnja na kosovski mit, koji je državni pokretački mit Velike Srbije. U tom mitu zapravo zalutali su Hrvati. Rački povodom obilježavanja jubileja krajem 19. stoljeća održava referat o kosovskom mitu. Jugoslavenski odbor kaže Vidovdan trebaju slaviti Srbi, Hrvati i Slovenci. Prema tome zabluda počiva između ostalog na kosovskom mitu, što se do sad zaboravljalo.